Oke, kita kembali pemirsa. Masih dalam rangkaian kegiatan Mata Mutirung ini di prosesi adat Rambu Solo. Almarhum Karya Semua. Pertama metu pokon. Mana ada dua aku anu kan, macam itu. Dari Bapak. Woi, Ondorika, dia mau pokon ini. Umba. Bara pokoknya tu parinding namanya. Beme tu pokon itu parinding, beme. Oh, tira di pekarmu ya. Nak kamu bebas komrio. Ya tua kajo tian angkadu kajo mai. Asisten. Ya dah asisten dia. Ada apa? Ya tua kajo. Ala jo mai. Mene telene. Hindi po, kung boleh din sana ni budak-budak po. Hindi budak-budak po, hindi po, kung may budak-budak po. Pasiyan na ni, nakakitaw. Diri sa ras. Budak sangkan dua. Pendon to parin di me pare jadi budak pokon. Alay no. Bobo sige sa kan ko niya, na cantik po. Apa mau tumikan dito tanta? Pokon bosku. Oh, pokon. Wah, mantap. Ya tu pokon Iya. bara di putu dong patung. Iya. Berakitan le. Deras ketan. Halus paripu. Namanya di pokon. Namanya di masak kayak Iya. lepa-lepa. Orang Toraja bilang pokon. Iya. Orang Makassar bilang lepa, kah apa kah? Oh. Jadi itu pokon mongon. Jadi cocok bobo semua. Iya, cocok itu bobo nih. Itu yang makan pokon pemirsa. Yan may pa langsung palin ni. Mamala ka we. May beso ko bin kape. Mariko. Lalapit keranjang niya. Oh, lalapit keranjang. Iya, mangko. Iya, mangko sa keranjang. Pika. Pabude pokon. Bagaimana rasanya pokon tanta? Renyah, Kuenya enak. enak. Udah sama amtong diri lalat. Pokoknya. Kan teh apa? Dede. Siapa lagi ke rumah? Kita kan itu itu parengnya dapat deh. Sepadam pisah. Sepadam pisah. Orang ruko siapa siapa? Para que para pergi de anu. Belakang. Pokon temannya di Kubay. Kata bukan nak Di Kubaynya ini pemirsa. Oh, ini. Ya dua tuh. Yo. Ya dua. Ya duduk aja tuh.
Hindi na sama dito po, tamara. Satu, dua, tiga, empat. Dari kata pere mi pende ite tu ampa tu pokon da anak kabunian. Yo. Pende ite lalu apa? Yo. Tu pokon. Woi, Dia tu lugu baik kok. Terlanjur mami amparan papan dia itu. Oh ya, gak bisa kata pere itu. Alona bah. Yang penting nampak jom. Baru itu bang. Woi, orang ni rokok. Iyo, nak. Ada toh. iya. Oh. Ada mas sandal lalu kopa. Coba ini, parok kayo. Yo. Pak. Oh, daya mo to. Iya mo kayo na luwa pa di karaga to tanilan. Pasti ba mo obral le? Kemudian ipasusir aja. Ya, mira na lang. Oh, ya duka to dukung pende ite. Oh. Angkat di Arabia. Yo. Iko tabi. Dako pakai lebih pamali di mana kalau kita apa ni? Dipilih bu Pilih mana suka? Eh. Cari obral. 5.000. Dipilih. Ada. Ya, retepok. Ya kita basi. Hai. Kuwi mamikir apa? Apa? Wala. Man lang ikisin. Ini pokon. Kan. Ngomong pokon ko. Yan na di siapa tu pa niyan? Paturose ka itu pokon, paturose ka itu bobo. Sa bayap ni pajiroy yung susto no, bari kolong kami itu bobo. Ada mental lagi itu mati. Ay, baru kamu bocor, apa kesan nanti kok? Bocor. Alay tu pokon, alay tu may bobo tu pokon. Apa tuh? Apa terusnya itu bobo, apa terusnya itu? Ya tuh pokoknya satu lemale. Ya kau betul tuh bobo, nanti pasti bagi tuh meduku. Saya tuh rentan lah jauh lebih apa pokoknya di lapangan aja dulu. Kurang empanan lang. Kurang empanan lang tayo pemirsa. Jadi ko mereka mau membawakan nampak. Apa tuh doang kita guys, tidak enak apa. Bersama Om yang paling ganteng di seluruh dunia. Oh. Depar ka tu pokok lata mamay. Dai mo. Depar ka jo. Ale do may nado karung. Budak mo pokok jong, budak mo. Nae pati, budak mo pokok jong. Tak kala din kandi. Angkat bimay to bisa.
dulu sudah tupu ko nanti liyo. Ah, dako pinarikan de kisulik 5 pira. Iris ang kopi. Oh. Masa mirip katanya papin? Weh, jago. Eh? Iya, malah itu kan nosong ini nanti mikwa. Kalau itu kan di Vietnam. Malah itu kan nosong ini nanti sumi papin. Terpaksa juga di kamu kok. Pak, ambil tebe yang turun sayur itu nih ala. Oh, tahu ya teman-teman satu. Dan dalam kain itu. Angka terong anera palima. Dia tidak ada pengurang saja. 5. Angka terong na bating ka talo. Tamang. May tamang. Oy, macam malam sama. Paling kita. Tema parok. Paling kita. San benita lantar kan dia. Angka terong na nepalo talo. Angka terong na pumasi larua. Bukan itu. Ya toh. Ya. Angka terong na Angka terong na papakai pin kadua. Angka terong na pumilpi. Pukun melimpa pemirsa. Angka terong na porasti. Iti may po no. Ano may patamban nila ko. Siap mau ke pokok itu. Bagi pukunnya. Oke, segera merapat bosku. Kalau mau makan pukun segera merapat. Oh, pukun melimpah. Wih. Lanjut era apa bawa sangat terbiasa. Tristan, eko taruh nasi tanah, tante satu kali di tante mama dia bilang nasi lagi satu perejak. Pukun dengan duku ubay. Karena makirnya yang kedua. Mahu pemirsa, mahu. Tabi na ito nabawa sedikit. Kahit, daus ni Paul. Ilang siya ni Kian eh. Alas ba niyan? Bawa-bawa lantang tapon itu kiran jam. Oh, banyak pala na.
Tasya di Tasya lagi bago. Iya, jangan muka dia. Pokok na dati. Ada pokon kah? Tabe tama peranis tu kita terus sandana tabera kita tawan tu paringnya. Angkana bongseron. Angkana ne Asrin. Angkana ne Esi. Angkana na Irto. Angkana Babalili. Angkana Pumanto. Angkana Pumesa. Angkana Babalpin. Angkana Ponglio. Angkana Nepaleri. Dani pamadomi kami na sulio patupapanyan. Pantan paling dito na tupapanyan kerang pila ko inakdi. Thomas dampukor dan dambiang. Oh iya, kisah kami pokon di bosku. Angkana na Ebano. Angkana Poyesi. Angkana Punggalang. Angkana Saronto Kalawa. Angkana Sarong Garuda. Yang ada nasinya. Angkana Saron Melorandu. Angkana Saron Patanduk. Kompek yang ka talam itu pemirsa.
aparenta sola majelis gereja. Jadi lebih kedua ini aja. Angkana ke Palembang. Jadi itu pemerintah. Jadi tanya kepala Lembang mana naruh dulu itu kepala dusun Malaysia. Oh Pak Toroseng yang paling kepala dusun. Angkana Pak Pendeta. Angkana Kepalusun Selatan. Angkana Kepalusun Tengah. Ada pika. Angkana Kewarganegaraan Serian. Dan patulak salamku lako salamku solaku SMP SMP. Oh yo yang mana bosku? Angkana Kewarganegaraan. Tapi kita ini itu udah misun. Bisa masih di mati-mati. Tambang gitu. Biar ke mati dia ada. Mati sedang ini atau pas tanggal itu. Undi bayi ada. Angkana Kewarganegaraan de Garuda. Angkana Kewarganegaraan Rekesandana. Angkana Sura. Weh, palili bilang tangan. Angkana Nosong. Yan patulak, iya to pirang. Oh, iya oke. Terima kasih. Ada yang angka dia tumabelo. Masa dia kayak tumabelo? Ada yang titip salam ini bos dari yan patulak. Iya kan? Tanya teman SMP. Oh iya. Palili mali tu alang tu. Ini lagi ya? Sama ya. Eh baru pikiran jam. Sama perleting-leting ini oh. Iya. Oke perleting-leting. Mau kui mali, baru kumi mau kui saja alang mali. Iya dan.
Minda banyak teh. Itu mangmura itu sama. Kamu dia tuh masana jual tuh rapo. Oh si papantang ko dito. Nagulo siya tuh pokok dito. Kenapa apa nih? Mau dito rin kita. Benar ka? Kan dito. Bagian dito lang wala dito. Karena mana tahu jalo ya, so kita bisa main. Bagian dito lang ano sila. Bagian ni. Bagian dito lang. Ano na to mangura tayo yun? Taro kulan na. Pare may. Hindi tang tilangan lang tayo para kita dulu eh. Bagian dito papantanin na sang ito ano malit eh. Natay papa niya na palipan niya. Yo pantaman ko. Ben itu loh berako. Ya bebe ko pekaran dyan lagi. Ba't ilangan sa Bebe ko dito na diyan na to berako eh. O punero ko to. Tika. Ay, Besi ko pangiba am. iyo. Kibir kita na kote. Pantalan ni bando ni bebe ti bebe. Bawa Ben ni. Wala ani matisula pira po kami. Dali papan yan. Anak bentar kada po pire. Bebe de po puta. Bana ko tu pokok na to parin di kijong na tiampawa patang ni pura-pura tawai. Pasulian nila ko pira. Yang gay di ko may papan yan. Yo. Bawa mi kita. Susi ba ito? Man nila ko yo. Paano sinado si Talu? Ben nila ako. Rek boko. Bose sikun na kembento pa rin dito. Hindi lang ane. Dia mereka dia itu mi ben nih, dia tuh harusnya. Ya mo to ko di palangan niya susito. Hindi lang ane. Para pira tu pokon. Kesini om. Berkat bagi. May limpa pokon hari ini. Ya to para to masara juga untuk kapomi ya para lu diperhatikan tuh. To bene sau. Ambe mane sa ngapuno bine sau. Bandi sau. Udah sabar dong di mana aku. Ya? Sung kamay mako. Sang mai. Usa na kabay. Nami siya pa na yung Nandito yan ang anak kabayan sa inyo. iya. Anak baik ka po om. Iya, Iya, itu semua anak kabayan. Nag-aaral ka na lang mata pamilning Jonas. Sila na man to. O sa para ko kita na lang di kung patyo ko pa mo. Harus tuh. Ata kita tataran. Gua biasa gua yan ikan dari sini tar per anu bang itu yang penting dari zaman yo. Desira ka po kan tampil na titiyan to sawo. Tumori, tuma dekorasi. Bandi show. Tabang ko na sa kinali. Tuma dekorasi. Jangan metian to. Ada gaspar. Yang pemenang kawin apa lagi? Motor apa? Magkumande siyang mo makita pemirsa. Halo. Lagi makan apa? Lagi makan pokon kah? Wih. Tidak bagi-bagi pokonnya pemirsa. Aduh. Kubay itu, oke kubay mantap om. Pwede na si Dorong.
to nyangkai cuma ya kalau ini to nyangkai bagi aku ini Kapatid ni siya. ya kayak itu mangura bini to Parung aja. Dado pa kaya kasi ito mo. Ale ko ano. Baru ko dito. Biru berarti nih itu. Telur itu di jatran. Telur na. Sino ka pimpesyon? Iya. Sidukur kayo kampung itu pemirsa. Ini kami dendelan. Kisian daw kami pimpesyon. Kita di lantangnya siapa? Rapa. Ini Rapa pemirsa. Oh. Di Garuda. Halo. Wih, si ganteng baru muncul. Oh. Pemirsa, generasi Rapa. Ala ko mo ba banyan to mangura? Hindi ito medyo limbo lang ng bulan. Bayi may ni ala biru. Nanti aja. Ini. Oh, sebenarnya deh. Matumbay om. Ta batas mo sige. Matumbay. Pacerita mira kirang pira. Batal. Ah. Ya. HP lepas. HP jadi. Tarik HP-nya.
Jimmy. Minum tapi gini. Sabar kok sedikit. Karena Kita dalam perjalanan. sampai. Halo. Halo. MMTV ya. Iya. Mantap. Oh, dari Salialang menyapa pemirsa. Oh, Oke, bye. mantap. Weh, ada si Ganting. Mantap. Weh. Lihat aku dulu ya. Dadah aku dulu, dadah. Pasti lihat anti nanti itu. Saya ikuti terus. Salialang pemirsa. Kita jalan-jalan ini dulu. Oh, mande. Yan na beres siya ba tu dekat beres siya lagi rumah. Mari pinasa mo ko yung binaw dito. Sampai. Dan padumaling ka. Bukan mari dito man. Yan na din dito, rin doon luluba ka na ko, tiro-tiro ka kita, bisampak kisabayan na mati ako to, bilig ko magkito kaya. Dito. Yo, tabi ta masambayan. Mereka upuang ang gipanatan desang kana kalambulang kula apa inde batang kaliki pinawang kisya sumanga kikikukur sumanga apuang tuba tundua mi pa apa katana tu misorong siya ni papayan ang kitiro maleso isolan asanga si kitena jona inde ada nama apa sa aterong sangkaana tamuan na karambau maksong go bisa bersumanga tu kan para kamasan ni lagi pasi isola batang kaliki yang kipo matoto i tongtong si pakaborok siya lagi po matoto la tongtong siya lamase nene si kambaromero ano marami sa kami kipo marampa i solanasang lang ti tongtong lampong kipong Yesu kirang po masambayang amin. Pero to kaya merong pagi masambayan di kamari ibig solanasan. Ya ako kisipag dito mapasan awa. Mande ah. Oke, mantap. Baju ada sih deh. Kita spill dulu ke lantangnya Bapak Tingkai nih guys. Ya sabar apa kami solasang mande. Laju na kon kami sada ala sola si ambil tondo ko dulu. Ano ma apa? Ano na aja na anak aku. Kamu dia tuh tay. Tay ka pa nga mata ande pa yan itu jadi. Sudah cukup sama
Kita spill ke lantangnya. Ini tadi lantangnya siapa? Lantangnya Mama Tingka. Oh, Mama Tingka, guys. Oh. Ludi. Selamat Amon datang Samulung. di lantangnya Mama Tingka. Ano sila ito ni Kato lang Sergio. Sergio. Kita Ya Sergio. kila mara pa kominero tuang hindi ito lang tangku. Kami masiri. Koncho na lang ito ba? Vaniti anak murid dan itu nemen nalla ko, mau berapa? Anak murid na. Yo, baba komisere, sa mga kita kami tutulungan. Baba komisere. Itu hasil anak murid juga. Nemen nalla nila ko. Halo kami kayo kumanda teman mura. Satu orang pede anu na. Oke mantap. Sama murah garuga. Oke. Oke mura. Kami mura ane teh. Beto bendan na tayo pa masambay. Mbak Susi. Iya. Mandi bos. Oke, terima kasih, thank you. Silakan makan. Bagi kota Karajo sakanyo. Matung pa ito. Artis na. Sama ito na kumandi mo. Sumita botak ko. Luto dah. Kaya na din ko kailangan kanya. Napamatay na suot. Bapak tadi ya kan? Bapak tadi. Oke mantap. Oke. Kami nalilito kami sa Ajar ka bisa. Dino pala ito rin, pedlo na. Oh. Mana dulu? Halo, Mana iya. dulu Weh, mantap lu ye. Tanpa lo dorong ye. Weh, Makan diri dulu dong lagi, ye. bosku, ini. Weh, mantap. Mantap bro. Weh, weh meloy. Yang mana malah ada lagi kan? Maaf ya, Tante. Sino pala ilan ka ng Angkai mengirutak minuman lo lagi, guys. Kasih di situ. Seperti ini. Ada aku kurang cere. Lagi mau 3 liter. Malah udah aku na. Iya. Apa ikan deh? Anu. Ke. Betul na. Keke. Betul na sampai. Apa nasa to tante nina? Betul na. Betul na. Sorry, mo pa bang itu tangan purin na to pa. Yung kung salam itu lah. Apa na? Ano ko ba? Wih. Wih. Tino. Nakibala ko rin. Woi, makan besar lagi bro ini pemirsa. Mantap. Bagaimana rasanya duku be? Kayak sapi. Kayak sapi. Rasa sama sapi. Wah, duku be rasa sama sapi. Ini masa sekali nih. Weh, Pemirsa. Ini pemirsa. Ini kalau dimakan tuh. Coba nih. Jemu. Coba nih. Wih. Ini namanya palongo, guys. Palongo. Iya. Masak sekali. Marasa duku palongo deh. Tarik. Wow, wah. Kodin mau lengkap. Wih, dapat lagi balo ini. Lengkap. Yo. Kemana, Mbe? Yo. Kemana? Nah, start dulu. Nah, start dulu. Oh. Betul boleh. Betul. Dalam kuarto, beseng banget, Mbak. Laku, belum laku.
Panggilan. Berarti. Wah, kandaku ini dari ini. Polres. Kandaku dari mana ini ke sekolah. Halo Kanda. Halo Kanda. Ayo Kandaku yang bagaimana kabar? Info. Mbak, Ada kah? di Kandulan apa? Di Yandulan ini Kanda. Iya. Iya. Info. Inanya Kanda. Wah, ini weh. Paling enak ini, sabun-sabunnya tapi masak sekali ini. Iya, weh. Lembek. Iya, nasi kali ini Kanda. Pokoknya paling enak ini di dunia. Iya Kanda. Lebih enak Oke. ini. Lebih enak dari. Selamat Kandaku. Lebih enak ini. Semangat. Oke, terima kasih Kanda. Siap semua ya. Lebih enak dari dagingan. Ini Kandaku ini dari Kolaka selalu memantau. Kena tiro ya. Timan lagi makan lunak bayi. Woi. Paling wah. Bom. Mantap. Nanggal nak viral eh? Bro, jangan. Ya aja kuat dah. Buat aku pira, iya. Kalau guna minta. Oke, baik. Kita makan dulu pemirsa. Oke. Terima kasih dan nanti kita ketemu di acara selanjutnya. Belum banget sama. Terima kasih dan sampai jumpa.